ai fiafilanga ngai le ni vaenga o le Aoauli o le wan tātou fantasy ai. Ia, ma le fionga i le presidente o le tātou asosi fusu lea ua whaingoi no le Independent Boxing Samoa. Le fionga ia Tavu'i Mike Lemisio. Stasi vo tamali, ia le tau whailo lana tau tua, le tau whailo fo iana ngā luenga e pi o na whenga iai i te tonu o le tātou. Tunu o ia foi o le office sili fo o le Samoa Post e pi o na pale mai iai le to finga foi o te tonu o le tātou turu i Samoa. Whaatalo whantua i le rivaenga le Aoauli, lau fionga Tavu'i mālo le soifuamaua, ma le langi e mama. Whaatalo whatu i lau whetalainga se o manu, whaatalo whatu fo i le i o Samoa poto, whaatalo whawhau mai mo whafonga fo i e mai o na au si pa i o na i, whawhainga o whia tato whaatalo whale nei asu. Ona o le taimi man manunga o tūlanga whapea ni. Ma lor soifua maua malangi matafi lau whetalainga se o manu. Ia, o le tātou tau whaiwha mālo la wale tasi an Tavu'i mālo le o na sai. Ia, mālo fo i le pale. Ia, antonu ele mauas tātou a vanoa. Ia, tātou te whilo iai i le taimi na tofi ai la wafionga i le tofinga fau e pi o na e pale mai ei nei. O a mai si kako a maka kuia i lo tofinga mua. O a mai le tautua le Samoa Post. I le nei vain tau o le tausanga. Wa tūlan tau fo i le vaitani bisi, kirisi masi, ia ma le tausanga fo. No lama whaktai fo na whawhisili. Ia mō whale nei a manua whangawi loa ai fo i si am tātou whalemeli e tono Samoa. O lo maua pe tātou manuia. O lo tausanga fo e alma malo le tunu e so ani mai. Ia me se fo i le tātou o nangalea mo Samoa autiteli. Tūlanga lava tau meli whea vea. Ia me se fo i mana o ngalau tele o tātou tangata i meli laiti. Ia peo tūlanga whanale o lo tam fai lava e tūlei. Ia me se tātou community na New Zealand, ia Australia fo. Ia mo whamu moli ale a mai a mo Samoa Steli Mabu. Ia tūlanga na lo ia i tātou whalmeli le nei tei. Lele, o tatana pea le vaenga le i tātou pusa bili fo i dai le tau ofisa pea. Ia o le tūlanga na le iai. O te minei le o toi mai loa le toa te leo tangata. Ia le o toi wha lawi loa tu tātou pusa bili. Ono tūlanga whanare o wawalua ma tātou teknolosi. Ina ia mesa payment online ia sa o alau whamamuli lalo tātou pusa bili te minei o lo ia leo nanga o lo o toi whalatu i toa tātou pusa bili. Ma o to telefo tangata leo o mai tongi paula to pusa bili mo le tausanga. Malo whaaptai o loro winga. Ia, Samoa ai. Ia, na wato e wha o lola mele tātou Samoa Post. Ia, na fui e mele tau Facebook tavu. Ia, sa o la wato e paisina le lei o tātou visa. Leo la to Facebook. Ia, whainto to connectu mai ai. Ia, nisi pui fisili mna umia. Ia, nisi pui tātou at home na lewa amatare nei tei. Sau si teimi ia, whaatau sanga toi kol ma malo radio Samoa. So ani mai fo i mar fala lo la te ala a questa poi Samoa Post so ani to ko le nai tu ia me se fo tato community nai Samoa out le ngalo nai New Zealand. Malo whaaptai. O le a whanga tonu le malama ma wili tonu le ifia mai na Tavu'i le ni vaenga le Aoauli. O le ingoa o le tau wha la potonga o le Independent Boxing Samoa. E se mafua anga o whantuina i le tau wha la potonga faulea. A ole ane be o tupu i le isi an tātou wha po le asosi fo i le ufusu anga Samoa le sa iei tavu. Ano le whaktai ma le whafisili se ma. Le ei o tūlanga le lawa i nei mol sila fia le mamalu fo le tātou atunu ai besi fo i nai New Zealand. O le temi nei wa lua i international boxing bodies. O le temi nei o lai tu mau lava le vaenga le sa matu i ai li teimi ta o le International Boxing Association po le IPA. O le tūlanga le ua mato mu vai le tūlanga le support lisi international boxing body e ta uala na le world boxing. O la tōla le o le world boxing. O lo iai tūlanga whale na ta inga ia to e patu mauina le amateur boxing i lalo le Olimpika. Mol silfia mol tausanga le alua olu vanu. Ua avi ese le boxing mai lalo le Olimpika. Al tūlanga la na o na makuanga lava ia i tūlanga lava le vāo le IOC.
ia ma le IPA sai ai le na vai tai ia na fai tu nanga le e sele independent boxing committee e sa running le Olympic le fa to na atalu nei al tulanga la na ila lo o fa va malu o lua ia boxing body si tono o lalang ia o lua foi na boxing body si tono Samoa o le IPA o la to lang lang o ina le IPA ia ma la to lang lang o ina le ele World Boxing. Ai le se tūlanga whena le whapule ina ia Samoa. O le tūlanga le ala ia i nele, la mau ele opportunities mo tatu whana. Wai whiriwhiri ale tapai tipo whea tono men se o ai. A le lumanga la ma le au titilo ia o le sosili nei no whai. Ina ia toi whatu mauina le tālonga le o le whaipelenga. I lalo le whamalo o le Olimpika. Wa te min nei. Ua faise fese se inga le vaenga o le komiti o le IOC. Ma le au vaenga le sa i le IPA. Lele. O le se tatianga o le tōmata upu walu te mai tawanto lena e whai malanga antu i atunu e mamau fui lele mo fontanga ma le asosila le o le World Box. Anu fastai e o le biginga foi le tua wa i recognize a Samoa o le tūlanga le sa au ai toi foi fontanga o foi le atunu. Sa lilo manatu fa pia se alo ia Samoa i totono le fa moi ona mo le sila fia ele o tele le Oceania region i totono se vanani usila ma Australia ma fitsi. La wai totono la wale stale la lo World Boxing. Pato lalo ia o Samoa ono mafua anga fana le o tele o tama fa na o Samoa. O lo tu mati e le tulanga le fusu anga. E o tulanga na world record nice tanto i le fa moi. E sa lilo manatu e fa pia se patalinga na tatou ele World Boxing. O tulanga ma fa moi mo le tapinanga o le supporting on World Boxing. Ina ia to fa tu mau le fusoanga i lalo Olimpika. Ia matele ni se fa moi muli mai. Mo le sosoani le ai alom fana o Samoa. Ele nata fo le na o le tulanga fo le o le tulanga o coaches ma famasino. O le a maua lava le avanoa e mawhai lava na akwede tangai tātou tangata Samoa. Nai leo le tūlanga le sa iai e te alu i fafo e su e lo su e ona whatoa mo leo lau tusi al temi nei. A whai e loa iai atusi o tangata Samoa le sa i mua. Na am whao ngāla tangata ngā e pai ngā akwede tinga isi tangata whao popo. Ito tonu lava le tonu o no ta inga. Ena ia whaatele ma grou le tūlanga o le tānonga i tonu o le Pasifika. Ana no ta inga ina ia lava na paso le tato Oceania. Ina ia mawhai a mesela e atunu na iti sa mua ma Pasifika. Ina ia fo mai lole Oceania region i lalo o le World Boxing. Ina ia mawhai lona tali a tato le fesini na au mai o le World Boxing ma le IOC. E mawhai na to e whātu mauina e ta alonga le fusu anga i lalo le Olimpika le lua o lua valu. Lea se te leo se avanoa Tavu'i e ono toi whaauwhi e toi le ta'alonga o le whaipelenga i ta'alonga i e le tau ngārueng wai peo nei sao noa a whai o lena o Australia, New Zealand, tātou Malaysia tunu. Lea se te leo se tau ngāruenga le la tau mawhai e whaalau i loa ma au mai tutonu la nisi tunu ina ia whaatele antu ai sui o le Oceania ia ma toi mawhai e ona toi whaafo i antu le ta'alonga o whaipelenga i ta'alonga le Olimpeka lua awhi lua. O le tulanga whaitale nei. Ona o le tele lava atatu o titilo ne le IPA me le waiai. O mo lato ofa ena tulanga atu pe tele e mesara tulanga Pasifika. Ala fisini ila sa e. O fea la sa e nei tupe i tele o tau sanga taluai. Au no wa tupu lore de nei tulanga whapene. Ua whewai ia World International Boxing Body. Ia no role el vaenga lea ofa tu pe o le mele sa fai e mata ia so ia alfisini. O fea la sa e nei vaenga tu pe ia so ia o mana o mia e mi ser Pasifika. Le pawal tu langa le nei e fe malam na ma ia tu no Pasifika. Ele e se popoli vaenga le fai pe ala tu podi IPA. Ia iPhone foi se la tu podi o le supporting le
World Boxing. Ina ia mawhaina whaatūlanga la le region le ina mawhai support na ile to e mai na to no le o tanonga le boxing Olympica mo le silafia a le se boxing Olympica i o le lona po la me la whaini tanonga boxing isi tūlanga o le se wha mo po se tūlanga tapina a wai o pe o le boxing o le Olympica o le te patau na i umai whana mo tanonga la la Ba lo fa tai Tavu'i mo le fa mala manga aso sul mo le o kuso le sa fa pe ona matalia lo ia ile to fa la popotonga po le asosi le fe o de sa do o ile i tono le tanto asosi ai o le ale tulanga o ye fa le tula fono le tanto asosi fone o fusuanga tono sam ano faftai o le silafia o le aso sului ma o pusana o mai e le independent lawyer pe o le ainu law firm o la to ia sa ta tia e mo le fatau tainga o mo le forming o le constitution sa ma to man na o ia tu patas ia ona tampai la patu tu sa nga i le world boxing regulations ma rules te patau la ia le asosito na Samoa ia ona ua faatino afe utagaʻiga ma se talanoaʻi ia ona tali mai lola ia o le ofisa lo ia e tapena la le saʻilia muamua oni ofisa ia na ia mafaina tele galuega le faiga hene ia o le asosuli ma lena o puso le sa fuʻufua le sa pai ai lola ia le matou fono muamua mo le saʻiliga lola ia o nofo atofi o nofo atofi lana lea ua autasi ai ia le tele o members e avea uma e fai pa presidente ia ona sui presidente la i o le sunga le pali i tuna tusiata mai sa pali ia o le general secretary o le sunga ko ia o pita tavau ia o le teutupe o le sunga ia lofipo kenta lofipo mai i sale aula ia o le vainga o lo fali ma tulanga whapena. Ia e sunga le a tuala sanele lotu. Ia masalona i sile fia fo ia ne ita mali. Ia matato coaches committee la vea ia ui kele bete. Ia whapena fo i tavi viu pea. Ia mese fo ia Stephen Faungali. Ia o Stephen Faungali o ngai ia lea peo chapters ia Australia. Ia sausi temi o whala wiloa la ia o le chapter i New Zealand. O le lalo le whaavai o le asosifo. Ia nei ai tatou sui e mawhaina whaurulu i New Zealand, me se foi Australia, ta tala le manua. Mo tatou sui o ia foi lane nai whai pa tō maanga ia po o nisi o tūlanga e tapena ia ti tala o mental boxing mo Samoa, mo tamaiti New Zealand e fia mana o e avea e represent Samoa le international level. Ia le ala iai tangata nai New Zealand e fisota iai malu tau mai Samoa. E whapena foi la ia Australia o tūlanga na o nei wa ai atu i New Zealand o le toa tele o tale ni New Zealand telefon tale ni Australia a o ava noa na laua umantu uma approve lalo le executive committee lalo na constitution ia tūlanga ma vanoa na ina ia ava noa tutusa uma tamiti sa mo uma so o se mea se tafon kolopi o sa ilingo se au e filfileina mo Samoa. Malo so no Tavu'i o le tulanga e pio le yai wa le no whaitau antu i le tātou press release le pio na e samlo ina le Aoauli. Tolu chapters o lona winga. Tasi na i Samoa, tasi au se Talia, tasi au Kilani, New Zealand, whaalau i loa se taimi, a tonu o le o wheo i ele whina ngalo le tātou o sosi, e whaamautu mai nei au Kilani, langa whaisi mao lau moe Wellingtone, a o ngā whia fwoi o Australia, le la whaamautu wa i le tātou o sosi, a mi le tātou mai a fusu lea, ia po le vaenga le whaamo popoa mai alo fusu sa moe Australia. Ano se fo. Manu papai se manu ole to tele tato tamai te fusu. E le stetele o New South Wales o i Sydney. So tele ala tamai te e wifo i Sydney lo ele so ngai a Stephen Paunga. Na ia na wa pasi e lalo tato COVID. I mo tu langa le o New Zealand o nai o Kilani. O le to tele tato tamai te fusu o nai o Kilani. Nisa sa to tele ai tato alom fa na ulo ina ulo te midelo fe no tanga inga maliu solo ia ina sa si te mi fa la ulo alo ia ia mo le fa la ulo ko mo nai tabe ti malum fa na ulo ina ni sita
Ia la ni taʻamalesanga le tamai o sauni ai ia le tatou asosi fusu ia pe ua iai foʻi ni ialo Samoa ua lesi talatu le tamina i tono le tatou asosi fo. Alo whaftai. O tēnei laua ko leni a tato le elite division o tato tama whanau e tapena mo le World Boxing Competition Cup ngai whai ene lang. E fuafua le whai masina fōu le aso lupu fitu ana e tau spulu November. O i nā fwoi e ngelani, o lo iai fwoi le uso le ala waki Freddy tui lang. O te le fwoi le sao le nata mali e pol nā fwoi uso so ani mai o tato i le se stupi. Io le se leni alo tapena pea ia nai whanau. Ie o atu na o lo iai fwoi sa bua nai e ngelani. Ia o le sungala nai na waki te le fwoi nganuenga. Ia mafa fwoi le melo nganuenga o lo nafa mali uso. Tapena ino tato to Samoa. Ia e so o toi malisi vai aso e watu e tato au fusu. Ia e lo ia so ane no se me no foi nei tamiti ni i o e ngelani. Ia mai mese fa moi moi. Ai o se competition pito sili len tele nunga i nelang. Ona e ma au o langi o lo le stale la lo World Boxing. O se tournament mua foi lea mo le tato asosi ko. E represent ai Samoa i le tulang. Malo fa te lo no inga sa o ele tala show uncle foi le li Tavu'i money is not the problem. The problem is I have no money. Ai te sila fia oi. An tatu tala no ai le tala nga ya la waki. Ya o uma up wala va matoi wala va lo na suaf. Tanto tu enge lani ta yai. Fa e o la waki de nga va kua ka ko nga pula le ka ko me fa. Fa ka dia nga ia maka ko invoice. Também te sau mai oi sa fotu la fai. A tato va ai fol tato au fili le alu e to tele o também te o mai me sa va. Sa pali. Ia ma o foli tu tan. Malo fa tan. Ia. O lela se sila na wa fionga al presidente ma da ya lol tatu. Tunu o lela a nga ia tu nei. O ia wai e feo lono pe na fa pe foi le o tatu ta longa la vai e le vas pasifika. Ya o ta longa ya fi ai man tu te tele o lalang o la stu langa wi ta pe nga ni ya lo Samoa ya wan fa mo lo sa ni tu ye Eu terminei o lo wala a to nele vai aso talu na campia também te to lua e nei Samoa. Ia e to tasi a Luis foi Australia o lo fanga solo per camp e lima vai aso le camp fa na. Ia na filo ai Australia ia na tu a tasi to le engelani mo tatu fa boi. O le tulanga leo le exposure whanau tulanga le level lea. Ina ia tāpina mamau ai mo competition mo lunga i le tausang fou. O le KPI fo i o loo ave ai tato whanau i au sia se pine mo Samoa. leli ma lo fa ta ya van tu ye le ya vano muri o ani si va nga o nai ta pe na ye le tantu o so si fo wa le wo manino le man to le vai a fa wa vi se mai la no le si fa la tonga le anga va ai o asosi fuso la langi fo le ta longa le olympic o tala fe ngole le ya la fa tu i no le tantu o so sile ya wa le o fia tu alo ma tama fa na o le tantu o tunu i ta longa le olympic ma le tele o mau ta longa fa pelenga i le lumana i pe ona sa uni tu ye ma ta pe na tu fo ya mo yo so fi ngalo mul i le ta po inga sa mo le ya o li to Ma lu fa tai tutu sa ma vanua o lo lango fo i le nei tu fo i le tato IPA o no vanua mo tato whanau o tatalai vanua tato whanau e select ai po fele mai na pai ka o tampai ai e fa le ngata fo na ia New Zealand fa ma Australia ia lom whanau sa no tapina i le fa mo mo ale ma topo kala me fa tau sa na tapina tau sa ko ia le o fata tia pa o atu ai fo e tato ministry o le fo le sports lo e sa bo pena ngai mo pai na lu fata se fo ma le ni fo esos tu langa me se lava le la tam fai to fa o le tato inter school smoke free competition tu langa na le tam fai to abi to wa o nga me se ai secondary school o no to sila fia o tele nei whanau nei tau sanga le mero fusu anga le market. ia A le tau sa ili tami te fusu mo tato au fusu Samoa. A wal ta longa le po le paipelin.
e te o le tono le mai e lo le se senga lo fusu I whako ma discipline au mai tono talo ngare fusu anga talo tua I alo whanau a Samoa o lo whanau lo mai nei pulo klan ia o lo ia tato inter-school smoke free national competition le la fufu fa ia me mai uni tau sangpo ka mo mo nga le tau au titi lo ina ia tau a mai to tono ta mai ti fa tatia I ala fuafua e tato asosi ka pena I mo tulanga mo lulunga ai me se Australian New Zealand Aoauli whamoemoenga pe on tan loa toi ma le Peristene ale World Boxing e atoa loa nampa sol tato Pacific I ma le Oceania ona tele la competition la fai Australian New Zealand me se ai le reaching ma la tele ko la noa e touch base ai foi tato tamai ia ma le mamalu foi se o tato atulu I New Zealand ma Australia aua pe o le IPA ma la to competition ni ia vai tele tele fai luna e uloko pa ia ma le atu Asia ia se asa o enta to au no le ni tupi ia le ala ia le no la tele competition I Australian New Zealand ia la tele fo le no la va ai si la fo ma no nai ta to atu no e fifi le ni ia fa na ta mo pai pilinga e te talo atu fo le malu ta to atu o pele roto le sa ia e se fo le nang nang o ina pe fa na e se fo I ina nga ua tutupu mai ni mai tau e se fo I le nei tulang o laulang o le city ma le autu ina in fainta fa fo I fusu anga I lalo le polo kalambe o le olimpika ina ia na fainanto fa tu ma win pe o tulanga nai e toi a lau I loa tu ai lau petalaina se man e lau stu langa I fa pole ina au se fia fianga ia ma se tu langa la tile ama no mo tato alun fa na mo le fa pele sa mo Ma lo sa no ia ve ia lo fa ta va mo le tole ngang fa tu tele I le a do fo o tanto fisila fa ia I lunga o teknolosi fa nei o le po ia wa la vole fa I lo le tulanga pe o le ia ta pedanga a le tanto so si fo ia pe o le fa va ina I tono le tono I le nei va tau le tu sanga ia pau e tau nei ma tu fa pe atu ia fa ma we belen tu ai lo fionga le presidente ia Michelle o va ia uli masau le fa mo e pe o le tau a mataina I le tulanga le fa I ngol le ia tu sanga o nisi o polo kalambe ma fa mo o lo sa ni tu ia I le atu Europa I fa ngol le tu sanga ia fa la la I fainga malanga ia mo fo le malosi ia wale tau toina o le tanto o sosi ia e misei lava ia le putina o na yalo ma fanda o le tanto tu sa le lava la sa nga tavu tele mo le fiki vale le makeki ai a kuro lai kongole o le mai ha ia e ke ia le oso o le afu malu fo le I kanga le longo fo le fusu ang ia langa saka soli kapolengi fo ia solali ku o le makeki ria ia Sabe lo que talaga se manu te mantua foi asi tato uso a loyal san. Ia. Te mantua foi Le fionga ia vai lua. Le fafafing. Io le fionga vai lua. Per tala fafafing ne va. Alo fa bai. E se lo molto bene. Ai leo so I fa fo mo le mai e fa mai tauna I fa fo ia fa te tele lo fionga Tavu'i ia manui tele lava singa o fenga ia ia mi se lo tu le mai tonu o le tanto nanga le Samoa post po le tanto fo le meli ia manui tele lava singa o to mi se langa tu le fai unga o le viaso ia mo le fai unga fo le tau sanga antonu le tanto to filo I se so mo pe mo tu mai le suyo le tanto o so sile ia tono ni usile ia manui tele ni vai ngole au Ia, apena foi lau fetalaina se manu e me se pole mai mo fafonga malu se o tatu atu no pele. Mai se nai ni Usila Australia, ia misamo nei fatai lava. So I fuia ma ia manuia. O le fionga I le li presidente na o le tanto o sosi ua whaingoina o le foi Independent Boxing Samoa le fionga ia Tavu'i Mike Lemisio. A whaio nei te fia malamala mātili. O na I melile le fionga ia Tavu'i. I le melile mike.lemisio@gmail.com mike.lemisio at gmail.com. Ele ia nai te fisilisa o ele fionga ia Tavu'i. Ia ona e mana mala mailea I nisi au mau wha fisili.